Ahe, tamkela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course ta hi continue hi vula laha Dr. Joe Shirimani leyi nga ta hi kha hi va linka vhele Mahlavu the Gupta ya even then vhele se hi kha hi hundza hi kha hi ya ka section ya DJ Gift na mina u hlamala mahungu lama hi nga ta hi kha hi matisa laniwa vhele hi hundza vhele hi kha hi ya ka Xongi even then emakumu of course ta hi kha hi hetela hi xipengo xa hina Boy Sevenza so even previously I updated already khe komisa timhaka to hlavu i busy swinene na Dr. Joe Shirimani la mara se mhaka leyi se yi va more because ka sunguhla of course ra ti 1 ta April ku na hi post la nga fika yi kombisa timhaka ta ku vanhu loyi tihlo futhi na xanisiwa hey Joe hayi meni karhele leswi of course Hlavu of course a fika komisa swona kwala loyi fiki khe hi cheka ti-images ta yena kwala naswona ku tihlo ri boweni lerin'wana la ri komba ri pfimbini and stuff like that and then a va ngo ro sungula mos as you can see lera right as you can see kwala ra right ani camera yi hala lera hi ra right a rona ku ri ndlise ku yini kwalano and stuff like mina no hlamula foni nghena ka ti-comments loko a demini kahle ku leka hi ri mara because hi fike hi vona bazan reactor hi fike hi vona hlava akani kwalana fika komisa timhaka ta ku mina ni hleketela boti wa hembe hinkwenu na swi tiva ku is Dr. Joe Shirimani sis hembe a ku ri Mr. Post mina u fika ni hlamula foni nghena ndzeni ka ti-comments a va komisa ku hi yena ni ku man so sweswi hi fika level yo se yi pumba na Dr. Joe Shirimani ku vele ku n'wi loyini manje as you can see kwala so yena a khongeli mayengana continue a tirha naye because if not ku nga va a problem because loko onheni ka ti-bridge to tala loko ze ona bridge ya Dr. Joe a ni tivi ku timhaka ti tsana ku tlhe ku va na yin'wana post laha a hi ravele ku hi update laha a hi fika hi vona ku komisa timhaka ta ku mara munhu a rilela mixing na mastering ku ve a nga ni dyondzisangi ni loyi va ku vulaka yena mi twa njhani mixing na mastering yo yiviwa i vula ka project ya yena Hlavu mi nga ni byela ku mi twa njhani project ya Hlavu vhele in terms of inani ti-sound laha swi kahle loko kha ku vulavula majority as mi swi tiva as usual la ka Master T majority roles loko vekela hi clip or something mi fika mi ta comment hi mavonelo ya n'wina and stuff like that and so album yi kona famba yi cheka mi yingisela la credibility is very important ka Master T a ku tsakisa hi ku hembiwa ni loko ku ri mastering yi bad mavula loko yi ri right mavula another thing mi nga tlhela ni teka like you need to note la ka Master T a ku na issue yo ti-arguments la ka Master T a guwa swi va kahle issue ya attack loko fike ni attack mina ni ta ku block. Guys, let's respect each other. Maybe we're going to attack munhu. I don't attack people. So loko a guwa kahle loko u attack na washo loko you are attacking swi simple ngopfu leswi so let's respect each other guys no so hi kha hi endla ka this section ne hi kha hi ya ka DJ Gift na yena vhele as mi nga swi vona vhele u vuye a humesa EP ya yena la leyi already vhele a hi kombiseni even our concerns ku ri why like vanhu vo fana na Mr. Post va nga ri kona ku ri va tirhisana swin'we video already yi ve kona like previously and stuff like that mi no hlamala na mina no hlamala la hi post leyi DJ Gift a nga ve a yi posta hi ti 1 ta March because hi fika hi vona ku komisa timhaka ta ku Friday na n'wi hetisa 12 o'clock I was like so ku hi DJ Gift la i ri ya humesa again no khe langutisa kwalano swona ku tsariwa ku xilondzo magigwana even then ku va na image kwalano laha hansi ku tsariwa ku the last kick of a dying horse as you can see kwalano va ku bonus track so ku ya huma a bonus track ku nga yi tsariwa the details if i ya xa DJ Gift or na Mr. Post kumbe i ta Mr. Post I don't know mara swona ku i mbala vu daddy phila no
I don't know, is it AI or did you give them valid and make a photo shoot? I don't know. AI nyana, maybe I'm wrong. Image check out AI nyana to some extent nyana. I don't know, maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. I don't know, maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong, but I don't know AI, but I don't go so DJ gift ya ku mesen again. And kuna commenting one and I ingeni ni show shishwa phela kwa channel. Eka video level khira la yona. Yeah, yo kumela ni Mr. Post like varshingo and stuff like that. Kuna a comment ingeni la from you comment yo le kwa or npan ba post ni la kuna a comment, kuna a certain comment ingeni la oni la I get from Chabalala, as you can see, kwala niliwa. Life ikomisa kwa master shot DJ muk magori the same atele lang. Una game hitlangu wako and stuff like that. Of course, I disagree on what same shunga kurintizo. However, as shibona kula I profit mchava la mbeko na somehow for some reason mbeko na ku DJ gift yetla o mesa again la. So I agree. I'm a bino kwaran so all DJ gift ya ku messing again. So of course hlaba sho boy I respond ka maka le responde. La ka va kumsa ko. Ne bongwan wa mchaye ako mesa album one Friday ane that story mixing and mastering can slap. Of course ka va kumsa so no kwala no love the group and stuff like that. I shoko I thought okay I qualify another different section. Okay. Longa section very okay. Check out the number of sessions and stuff like that. Where DJ gift I think they only have I did and you come to this. I wanna like a DJ gift to top track in I think that the top track because on the track at the balance that DJ gift them good few. So top track na ish loans kwala ninga 8,100 views. As you can see your top track na kwala ntanisha mshona kwala after 5 days. And then side lang okay check out side let's see the top track. Koska one day you figure 2 days most so you delay and as you can see top track low 16,000 views already need to then you can charge channel mtlangi na go hemba or the tavern so look lead by multiple tracks as you can see kuna budela ile enhle na beneficiary mashong le enhle ka 8 na Fernando ya beef na ile enhle so wait number DJ give not this look boy so I read kumtirisa kwini kwale ka ngove ntuna ku you need a push because even if on the project is without a push yet number shit because I personally believe like kufana lembera 2025 and I think I'm admit you had a better album project wa I better last year 2025 mar la ora number because what intala shidung kwash la tunga the track shit ko kona was ngome sto pushing le yale au masina music video and stuff like that you see so for this year I ingisela I talk shamba share kwini ku imana ngaba na better project but last year you had a better project than that shouldn't however a bonnet number so bonnet number itakuye ngisholo kuba ilosing again you see so hey I read DJ gift I read maybe some more project la ku yomesa or track la ku yomesa ya bonus maybe it will push some numbers but by far already lo kuhloro ina la ka number ala wena 5 days yena 1 day so yes kuta kulo ke mato imfuno ya ben mayanga so why yanga mfuno we Mr. Boss you see so maro shika hlupha kanjani shoko I read unze emdavavele ke yaka section yashonga rangani yakuna EP yako mako yeah as you can see kwalano yeah imkhosi washivongo as you can see na lokhipfula kwalano and of course I feel so bad ku munhu wa mina khale ka munhu wa mina I feel bad because leswi swi nga ndisa swo swi leswi lwa like a swi nga ri balance fana last year mkumo ku ku huma cover sweswi then project ya ti huma like within a short space of time because to the end loko I cover or lo suni ya pfuka namhlanje kuma ku se project yi humile so like I was like so ndeka hi manje kwalawo
ka siku ra ti 31 ta March ku fike ku huma discover ku fike ku huma discover. I was like ta yi cover kahle hi xa mundzuku kahle and stuff like that. Loko swo hatlisa sweswo boom, later that day 31 March ku vuye ku huma na this track list. I was like it's fine. Ka siku na of course ra ti 1 ta April ta hi kha hi update. However no hlamula loko se hi ya pfuka hi kuma se already se ku na xicele xa ku na ku ni release munhu wa munhu. I was sideline, I was marketing my project alone. People acted up on me na lava a va ri close, but guess what, God showed off. Hinkwavo se va lava ku va tlhelo ka mina na sweswi swi ta ku taniya ta hi leswi of course swi nga rhanga na fika kumisa swo mina no hlama loko se ni pfuka siku of course ra ti 1 ta April laha hi lava ku va hi ta hi kha hi ta update about her project. Loko se ni pfuka ni kuma ku se project yi hume, the project is out. Ni fanele ni kuma project se yi hume, I was like a reds project yi pfuka se ni kuma ku se yi humile, ni kuma ku se yi humile. I was like a red or the I say humile ku se hi pfuka namuntlha ka siku ra ti 1 ta April. Mara hi kona you can go and stream it. So la khense ku swi kahle ku swilo leswi nyikiwa nkarhi swi kota ku swi maketeka kahle. A ku ze ku na ku sideline na timhaka to swilo swi hume late na ti-clip a ku ri hava, so a reds there were no clips. Normal loko munhu a fika humesa project fika ku na ti-clips swi endla ku project yi kota va yi kha yi pusheka. So a ni swi xo nga rhanga le ka establishment yaleyo kombisa ku se sayina na yona because ni twi na ku marketing nkarhi the same na liya last year hi ku a hi ta vona ti-clip la, so a reds. But you can go and stream the hayi then very khive ka Boy 7 mi nga ma hleketa previously kwala a yi chavile manjheni already hi timhaka ta event leya the twins kha yi kombisa ku yo yi nge heyi tana switori swo tala mina no hlamala already se yi jike kambe ku ri ka loko ta ku na the Boy 7 ze ka ze na hina ku ze ku ni teka swin'wana na hina mina no hlamala se yi jike kambe ka siku namuntlha of course ra ti 1 ta April hikuva ni swi endle hi 31. Mami ni nge chavisi vafana hi April hi ti 4 ni ta ni ri kona gigi ya va the twins. Ni nge chavisi vafana ni nge chavisi vafana se me ni fana ni nga hi tigigini hi ku n'wina mi lava ku ni napa kumbe hi ku n'we mi khomi swibamu leswiya swa ti-toy. Ni nge chavisiwi a gigini hi ti 4 ta April ya va the twisa ni ta ni ri kona. Ni ta ni ri kona ni nge chavi ti-tattoo mi ti-tattoo ni ta ni ri kona. Vaseketeri va Boy 7 a hi hlanganeni le ka va the twisa hi ti 4 ta April. A hi hlanganeni ka va the twisa hi ti 4 ta April. Team 7 a hi hlanganeni le ka va the twisa. Yini ka tin'wana ti-sections kwa leswi tivaka very ngopfu ku tshama ku ri busy la ka account la. Mi twa Boy 7 a hi sukeni ya ka section ya yindlu a hi sukeni ya ka section ya yindlu laha sa ku before Gagash. Khale a mi nga aki khale sweswi ku fika ku n'wansati ma aka a hi mali ya wena i mali ya n'wansati. Khale a wu nga fambi hi timovha, sweswi ku nga fika mhani loyi hikuva we u famba hi timovha a hi mali ya wena, a hi mali ya wena, mali ya n'wansati. Hebot hina va tiva vavasati hi vongo akani mimiti hi le xikolo hi lexi. Khale u nga aki khale se u tata chasa la ka gasa ku mina mali mina hina hi chaseliwe vafana va chumu lava va nge hi byi chumu. Mina yini n'wini mi swa antswa hebot papa vanhu lava kaya kumbe vanhu lave ku tanta hetisa yindlu. Papa vanhu lava kaya kumbe a vanhu lava ku tanta hetisa yindlu. He Gagash he Philani i yindlu ya wena leyi na, i yindlu ya wena leyi na Gagash, i yindlu ya wena leyi he Philani i yindlu ya wena leyi. He Boy 7 a nga akangi, Boy 7 a nga akangi. Ku nga dyondza koko we, ku dyondza mhana wena, ku dyondza sesi wa wena, ku dyondza nsati, ku dyondza vana la va za va pasa grade 12 la. U twa ku Bishop Giligili hi vo va nga na yindlu. U vula yindlu liya kambe yo gonyiwa hi switepisi ku Double Story, yo gonyiwa hi xitepisi
xa maplangi ebote hi le new stand lani na le ku akeni lani vona game wona papa a ni lwi na swona ni a ni lwi na swona ni ta kahle ni nga jahangi a ni lwi na swona ni ta kahle ni nga jahangi me bote ni akile bote no mutshika nga hayi akeni yo hayi akeni yona boy sevens swa khenseka swi kahle kokwana se yi fike yi bana roof nayo yi lehini yo yindlu ya yona yi ta costa nyana ka roofing so a swi kahle swi kahle mara yi tikombe na ku yi nga yi tshikela khale based on how it looks maybe yi nga yi tshikela khale yindlu ya kona yi nga ha ri ku yi attendeni nyana ku yi langutisa but hayi very very munhu a nga pimeriwa yi ta push wo mi rhanga phanda va teki nkarhi wo leha before yi hela yindlu ya vona and stuff like that leswi loko ri amukeza swi sika va ni ta kombela mi tlika subscribe. Thank you.